Dobrodošli u 51. podcast. Danas smo u malo manjem sastavu, ali i dalje sve žestoki. Tema nam je danas kultura, zato nam je ovdje i naš gost. Pa, Filip, koji uvijek nastavi, predstavi. Dakle, u sastavu Igor, Zoran, Matija i moja malenkost Filip. Početkom tjedna je počelo emitiranje filma u biti koji je razlomljen u nekoliko nastavaka tako da ispada serija Vrdoljakovog posljednjeg remek dijela General. Film koji je pobrao skoro laureate u Puli. Dnevnik Dijane Budisavljević ga je ipak zasjenio, potpuno nepravedno, vjerojatno je to zavjera jugokomunista i udbaša. No, evo, čisto me interesira sada da li ste pogledali Generala ili kako već se treba reći i što mislite o tom The General. nastavku zapravo Akire Kurosave. Čak i ispod očekivanja. Očekivao sam malo nešto ipak i više od onog što sam vidio. Nisam siguran još koje mi je mišljenje o njemu točno. Da li je zapravo Vrdoljak kroz prizmu jednoga mladoga vojnika u Legiji stranaca možda htio prikazati lik Isusa Krista? Sad smo na putu da o nečemu, tu možemo o nečemu razgovarati. Da. Jer ja se sjećam, recimo, scena, ja moram priznati da ja nisam gledao od samoga starta, ja sam ušao u jednoj sredini kada je bila jedna scena u vlaku gdje jedan mlađahni ovako zagasito tamni momak razgovara na tečnom francuskom sa jednom djevojkom i pitaju da li bi ona htjela uljepšati njegov ostanak u Francuskoj temeljem kršćanske samilosti. Mislim da je tako nešto išlo. Scena u vlaku. Scena u vlaku, da. I nakon toga on dolazi kod Renea Bitorajca, za kojeg nismo sasvim sigurni da li je Zagorac ili je Vojvođanin. Točno. koji onda počne... Kasnije da mu objasni da je s Banata. Kasnije se pojasni. Tako da mi je to jasnije. Dobro. I onda zapravo počinje njegov taj put u Legiji stranaca. Moram priznati da dugo nisam gledao seriju sa plastičnijim dijalozima od ove. Uwe Boll doista djeluje već kao malo profinjeniji redatelj kad usporedimo. Meni je moj prvi komentar uopće u glavi je bio da o Volku im fali da počnu doslovno u stihovima govoriti svi svoje replike. Možda poput repanja onako. Ne baš u onim stihovima, šekspirijanskim stihovima, baš toliko im je falilo da pređu to, to je bilo, nevjerojatno mi je bilo uopće da su uspjeli do toga doći. Da. Ja sam pogledao prvih nekih tih 10 minuta, koliko sam uspio, neću reći izdržati. Čuo sam probleme što ti uvijek čuješ unaprijed, jer film je bio na Puli i onda uvijek čuješ unaprijed od ljudi, nije baš nešto, ali uvijek hoću pogledati sam i pokušati se odmaknuti od tih, ajmo reći, predrasuda ili nekih informacija koje su dobio prijem. Huškačkih zapravo. Ali zapravo se je teško odmaknuti od toga, ali dobro, uspiješ se nekako odmaknuti i shvatiš da su zapravo bili u pravu, jel? Ono što je meni to fascinantno, ja mislim da Vrdoljak imao nekad i dobre filmove u mlađim danima i žao mi je da je zapravo toliko podbacio jer imao stvarno sjajnu priču. Mislim, Gotovinin život je stvarno onak da ga piše neki hollywoodski scenarist ga ne bi tako dobro napisao. Znači imao je stvarno super priliku da ispriča tu priču na jedan jedinstven način i napravi to stvarno da bude top. Nažalost nije ispalo vjerojatno kako je on zamišljao ili očito je negdje nešto pošlo po krivu. Tako da, malo bio sam razočaran, evo moram priznati. Je li barem početak, možda prva epizoda je tako? Da, možda sad u nastavku cijela se nešto dogodilo. Potpuno preokrenulo sve, da bude najbolje od svega. Ja sam gledao trailer za film i onda sam odlučio prodati televizor i slučajno neko to došlo na male ekrane. Nažalost došlo i srećom moju, ja sam prodao televizor. Ne znam, mislim, koji svi hrvatski filmovi, sjećam me na onu seriju, kako se zove, Olujne tišine, po dijalogu, u tome što sam vidio u traileru. Da, definitivno Gotovina ima jednu vrlo zanimljivu priču, s toga se mogu napraviti dobar film i dobra serija. Nisam gledao, pogledat ću jednom, ali imam sad neke druge stvari koje su mi prioritetne, pogledati cijeli opus Borelija. Pa, eto.
Mislim, ne mogu se djelovati baš sad jer nisam gledao, žao mi je. Dobro, Borali to dva žanra to je ne mogu kult, se zajedno gledati. Da, to Borali je kult, to je drugo, da. Mislim, iskreno, Planet Terror i ovi svi trash filmovi se doimaju kao avangarda zapravo. Ali oni se znaš toliko su loši da su dobri, ovo je onaj hrvatski stil koji je toliko loš da je loš. Loš, ali baš... je druga stvar da je on želio biti loš, to je hoćeš. Dobro, ali mislim, to je uvijek najavljivano kao jedan vrlo ambiciozni projekt. Sad mene interesira da li je Vrdoljak, da li je to jednostavno samo još jedan od pokušaja Vrdoljakovog dodvoravanja politici, mislim, jer to meni jedino tako djeluje. Pa nije uspio, jer Gotovina se nije oglasio, ja mislim da se oni ne dodvoravaju nijakoj politici, nego da oni pokušavaju izbjeći bilo kakvu politiku i onda da se nađu u tom nekakvom čudnom vrtlogu, barem pretpostavljajući, poznavajući Vrdoljaka, malo i mislim da je tu negdje priča, da se pokušavao nekako odmaknuti od bilo kakve politike i da zapravo je malo se pogubio možda u tom odmecanju, to je da je potpuno bio ostao nejasan, ja bi to prije rekao. Šta zapravo govori, šta hoće ispričati s tim filmom. Ne? Pa da, što je zapravo čudno, u principu to mi ne djeluje nekako kao njegov stil, on mi je uvijek ostavljao, mislim ja nisam kulturnjak, ali mi je uvijek ostavljao dojam osobe koja je jako, ako nije već sklona recimo HDZ-u, onda jako voli biti blizu vlasti, otkud god vjetar puša. Možda prije, ali ne znam, ja mislim da on nije baš nešto utjecajan u zadnjih, pa sigurno 10 godina. Da, ti utjecaj su se vjerojatno mijenjali, da. Tako da, mislim da ne. Za njega, a sad, to je samo moje mišljenje, nemam pojma. A dobro, koliko je zapravo film požnio onda sredstava? Mislim, koliko je on u biti obrnuo? Ja ne znam, negdje se baratilo sa 8 milijuna, ali je. Da, ali ja mislim da je cifra je prešla 10, debelo 10 milijuna. Ne, on je još dobio kasnije onda. Mislim da je vrijednost projekta oko 17 milijuna, ali možda griješim, da, ali mislim da je najskuplji film u povijesti po ovim svim. Da. 17 milijuna kuna. Da, mislim da, 17 milijuna kuna, ali definitivno najskuplji film koji je do sad najskuplja je definitivno i među najlošijim, mislim lošije gledanost, najmanje gledanost, ne znam koliko je sad za sad. Znači baš ono bio podbačaj u kinu. Pa nisam siguran da je puno ljudi, treba bi provjeriti, ali recimo puno manje nego, sigurno puno manje nego Zvizdan ili recimo Ljiljana Vidić. Ali gledaj, znaš što je stvar, radi se o tome da, volim to često pričam, mi smo skloni dosta kritizirati i kod društva smo skloni kritizirati i u redu je konstruktivna kritika i tako dalje, ali generalno općenito hrvatski film smo dosta skloni kritizirati, a ja ga vrlo često znam braniti zato što smatram da u zadnjih 10 godina se u Hrvatskoj rade dobri filmovi, bez obzira što tko mislio. Samo što opet sad postoji taj jedan trend općenito svjetskog filma i tako dalje koji je totalno opada. Dakle, znači sad su serije Netflix, HBO preuzeli totalno primat. Dakle, i s te strane treba gledati. A s druge strane, radi se na tome da ljudi idu u kino. Ja znam da srednjoškolci idu, da imaju programe gledanja hrvatskih filma. Znači, hrvatski film se gleda. Znači nije ono kad kažu ma nema niko ne gleda hrvatski, ne voli hrvatski film, je u zadnjih 10 godina stvarno napravio puno i sa Havcom i sa Hribarom koji je otišao i tako dalje. Napravili su se velike stvari, ja sam se nagledao svakakvih filmova, zapravo je bilo za svakog po nešto, za svačiji ukus i od Matanića i od te mlađe generacije Marasovića, stvarno je bilo dobrih i dalje ima dobrih filmova, tako da to recimo i nije istina da se ne gleda, recimo Ljiljana Vidić znam da ima preko 80.000, Zvizdan je prešao 100.000, debelo 100.000, dakle ne stvara se ta neka fama u hrvatskom filmu da nije gledan, da je loš, da naravno, tu su sad ti novi mediji i klinci prate YouTube više i tak dalje, teško ih je privući u kino i općenito ljudi manje idu u kino i u kinu prolaze blockbusteri danas samo isključivo Marvel i sve ostalo, tako da je, a kamoli onda se hrvatskom filmu i u sve to ja mislim da je hrvatski film unazad 10 godina stvarno napravi veliki skok, sad da li moglo bolje, to je uvijek pitanje, ne? Da su neke stvari mogle bolje, ali ja sam generalno zadovoljan i ne volim biti prekritičan, bez obzira što nisam glumio gotovo nijednom i što me nisi jedan projekt vjerojatno zvali, ja hoću reći, uvijek se pokušavam odmaknuti od toga, kod nas su ljudi dosta javni, znaš, nisam dobio novce na Havcu, nisam dobio na natječaj, nisu me uzeli ulogu i onda ću ja sad to sve popljuvati, ne?
Znači imali smo sad jednu situaciju sa Ostojićem koji je napisao ono pismo jer se žalio, nije dobio novce od Da, Havca. dobro, to imamo svako malo takve situacije. Takve situacije, mislim, kako bi rekao, razumijem ga, ne, čovjek je isfrustriran kad ti šalje. Ja sam sam slao, recimo, na Havc konkretno, slao sam 4 ili 5 puta, nisam ništa dobio, rekao samo, znaš, dobijem neki mali pograd za svoj kratki igrani film, ne, i onda sam tek iz drugog pokušaja na gradu dobio tih 20.000 kuna i on sam rekao, gle, to je to, daj samo da nešto malo dobijem, da uspijem to izgurati, naravno da i onda sam nekako uspio sa svojim sredstvima i s ljudima i tako dalje, ne. Poanta je da ti kao umjetnik možeš, ja mislim da ako neko je ustrajan, ako je pametan, ako zna što želi, ako voli to što radi, uvijek će naći način kako da to ostvari, da snimi, da se na neki način izrazi, tako. Tako da, ovo su sad, naravno, to su sad politike, oko Havca i sve što se tu vrti oko njega. Uvijek je, kad je novac u pitanju i politika, to je uvijek, što bi rekli, sranje, ne? To je hrvatska stvarnost, ne? Ja sam dosta gledao hrvatskih filmova, baš sam čak sam i bio primaran, ja sam bio dosta dugo u ovom odboru koji je odlučivao koji film hrvatski ide na Oscara, ne, svake godine, tako da su mi zapravo praktički svake godine gledali sve filmove koje su te godine snimljeni. Ja sam bio godinu poslije. Da, ti si me zapravo mijenjao. Ti si me mijenjao, tako je, da. Tako da sam ja onako imao jednih dosta, više od par godina, pa sam mogao baš pratiti u tom nekakvom razdoblju taj hrvatski film. I da, stvarno su se počeli pojavljivati dobri filmovi, ali su se u isto vrijeme počeli pojavljivati i stvarno kriminalno loši filmovi, redatelja za koje nikad se ne bi rekao. Kako bi rekao moj friend, dobar je film, ali u odnosu na šta? U odnosu na šta, da. Znaš, uvijek u odnosu na šta, to je uvijek tako. Onda može biti dobar film. Da, znaš, u odnosu. Meni je nekako najveći problem u toj cijeloj priči, zašto jedno i drugo dolazi, novci za jedno i drugo dolazi iz istog izvora, koji je kriterij koji dan danas mi zapravo ne znamo koji je kriterij biranja takvih filmova unutar Havca. I meni taj dio najviše muči zapravo sama ta struktura unutar Havca koja donosi odluke na takav način. Moram reći, znači kriterij jako teško uspostaviti, općenito u umjetničkim područjima. Ali se može. Da, ali ono što meni recimo je problematično je što postoji, koliko ja znam, postoji jedan savjetnik, ne? Odnosno jedan čovjek odlučuje, to mi nikad ne bilo jasno zašto, mislim, bar po meni neka logika da bar tri čovjeka, pa onda se oni usuglasili. Ovako jedan ima isključivo svoje subjektivno mišljenje i odluči da neko stvari komu se svidi. Stvar je u tome što ti savjetnici zapravo ne daju zadnju riječ, nego oni samo predlažu. A zapravo vijeća audiovizualno odlučuje o tome koje zapravo nije nikad ni vidio nijedan projekt. Sad mi imamo taj sustav vijeća koji je relikt socijalizma ostao, kod nas je sve vijeća nekako odlučuju koja nemaju veze. Komiteti razni, nepregledni odbori i tako dalje, koji odlučuju o nečemu o čemu zapravo nemaju pojma i gdje zbog toga su i Havc našao na udaru u jednom trenutku gdje su ga se optužilo i za korupciju, i za nepotizam, i za sve živo, zato što jednostavno vide da ljudi unutar tih vijeća vrlo često na nekakav način dodjeljuju novce svojim filmskim partnerima, filmskim kolegama, koji njima na kraju onda vraćaju te projekte i to se primijetilo se da postoji taj nekakav uzorak ili ti Petar. Da, ali moram stati u obranu na neki način malo Havca i svega. Općenito naš problem je što smo mi jednostavno premalo društvo. Mi svi, pogotovo taj recimo neki umjetnički, filmski, kazališni milje, mi svi znamo jedni drugi. I to je nemoguće da ne dođe do određenog nekakvog sukoba interesa ili znaš qui pro quo, kako bi ti rekao, znamo se, znam kuš ti si možda meni nešto odradio, naravno vidio sam te, Znam, kužite, to se ne možeš nekog, premali krug ljudi, znači to je nemoguće niti kontrolirati, niti postavljati tu neke kriterije u tom smislu. Sad ta struktura unutar toga, to je sad druga stvar. O tome govorim, recimo pitanje, ja imam ideju za akcijski spektakl. Špijunsko-akcijski, neki hrvatski tajni agent treba spasiti Zagreb od četnika koji žele atomsku bombu detonirati u Zagrebu. Dobro. Klasična priča. Na 5.8. Da ideš daleko. Napravljaj sličan film, posljednji Srben u Hrvatskoj. Nazovemo ga 5. kolovoz. I primjerice, ja imam sređene financije. Znači ja imam
recimo keša, par desetaka milijuna kuna. Ja bih ti rekao ovako, nemoj. Otvori restoran brze hrane, otvori noćni klub. Odi u bilo koji drugi biznis, samo da bilo šta, otvori pekaru. Trebamo oprati par desetaka milijuna kuna. Kiosk otvoriš, bilo šta. 40 pekara. Pekare otvori, čovječe, tu. Vjeruj vi. Mesnicu. Tu je lova, meso, znaš, ljekarna, to, znaš, to ide, groblje, sve ide. Nemaju ovoga Da, komunalac, smeću zaraditi. I sad znači, ali recimo, evo, ajmo reći da neko ima živu lovu i koja je onda procedura zapravo od te ideje do realizacije recimo takvog projekta? Znači potpuno privatno. Procedura se zove, konkretno ima naziv za proceduru, a zove se križni put, jel tako? Križni put. Kolega će to točno. Mislim da ti isto možeš kao ja ovoga, da ti prošli svoj koji ja svoj. Križni put ima točno 12 točaka koje će nam sad kolega obrazložiti s točkom. Križni put ima 10, jel? Ima 10 zapovjeti. Pulo se za 2, ok, znači naš križni put ima 12, izvoli kolega, da. Da, pa prvo staviš to na papir. To je obično svima najteže ovoga napraviti. Ok, ajmo reći da je stavljeno na staviš to na papir. Samo moram dodati, oprosti što se... Uvijek stalno govorim, znači baza, temelj, između ostalog i Vrdoljak je već na toj točki već fulao, a to je scenarij. Scenarij je temelj. Znači ja sam scenarij radio 5 godina i još nisam bio zadovoljan do kraja, ali više stvarno nisam mogao čekati, želio sam to snimiti, kratkih film, moram ga snimiti, ali sam recimo bio 90% zadovoljan i znao sam da imam čvrstu dramatičku strukturu iz koje će kroz snimanje, iz koje ću moći dobiti ono nešto što bi ja želio dobiti. Jer je film živi organizam koji se, kad imaš dobar temelj, do završnog proizvoda mijenjaš milion puta i nastaviš kroz nešto drugo. Ali scenarij je temelj svih temelja. Imaš loše filmove koji imaju dobre scenarije, ali nemaš dobre filmove koji imaju loše scenarije, to ti ne postoji. Znači, ako imaš loš scenarij, onda nemaš ništa. Dobro, okej, ajmo mi sad na taj križni put. Ma ne, ništa, gledaj, to ti je čista papirologija. Birokracija. Papirologiju, birokratski, prijaviš to na HAVC, to bi zapravo kao, mislim, tehnički nađeš si producenta. Osim ako nemaš sam svoj producent. Osim ako nemaš sam jer ju moraš otvoriti, jer teško je naći producenta. Da. Pa koprodukciju, pa ideš tražiti koprodukciju. Dobro, nemamo koprodukcijama. Ali u principu to znači da ja bez HAVC-a bi teoretski čak i mogao snimiti film. Možeš, evo danas, Anđelo Jurkas je najbolji primjer, on je čak 3 filma snimio. Da, ja sam snimio jedan dugometražni film. Možeš. Samo riskiraš... Ali riskiraš strašno puno, onoliko koliko živaca izgubiš za to sve i koliko zapravo ti to donese je... Živaca, novaca, vremena i na kraju ti je rezultat isto uvijek upitan. Da. Bez novca je teško dobiti određenu kvalitetu. Pogotovo ako je ne znam kakav scenarij ili produkcijski zahtjev. Ovisi isto što radiš, znaš i zbog kojih razloga to radiš, ja to nisam radio sad zbog toga da meni film bude uspješan, da sam znao da ne mogu to dobiti, nego mi smo to radili iz nekih drugih stvari, ekipa se okupila, mi smo to radili zbog toga da odradimo tehnički dobar film koji će nam, ne znam, nekako poslužiti kao nekakva naša osobna karta za dalje ono što smo napravili, ali on sam po sebi nije mogao baš zaživjeti puno, ali nije bilo naravno snage dovoljno da ga se iznese kompletno van, tako da... Drugim riječima, ako imaš lovu, onda to napraviš za svoj gušt i okupiš dobru ekipu i Bog sveti, super da imaš novce, ali zaboravi da ćeš na filmu profitirati ili nešto, to je isključivo ljubav. Od filma samo nema ljubav, profita, to... Ali ono što je recimo zanimljivo, Ljubo Zdjelarević je sad nedavno bila premijera, idem, ne? On je napravio, on je probao spojiti, ja sam igrom slučaja su snimali blizu mog ureda i onda sam im posudio ured normalno jer im je trebalo za produkcijski uvjet i tako dalje. I onda sam malo pričao s njim i kad mi ispričao ideju, rekao super je stvarno sjajna ideja, ali sam odmah rekao da me zanima kako će to proći u kinu, koliko će to uspjeti, zato što je to onako vrlo, kako bi rekao, upitno je, sklisko je. Niko ne zna što će dogoditi. Sad sam baš bio na Box Office HR i gledao sam, čini mi se da je sada nekih 5-6 tisuća, ono što nije baš nešto. Ali zapravo dosta dobro za uvjete naše. Opet za naše uvjete dosta dobro, ali gledaj, pazi, on je napravio priču sa youtuberima koji su danas sve preuzeli.
i napravio je priču da radi film sa YouTuberima, napravio scenarij koji mi ovako na prvo To je kao igran ili dokumentarac? To je igran, to je, ajmo reći, igrano dokumentarni, znači on ima te momente youtuberske i tako, ali u principu je igrani film, samo su YouTuberi glavne zvijezde. I sad, ti po neko, kad razmišljaš logično, znači stavio YouTubere, znači to će biti ludilo, oni će to staviti na svoje kanale, svi će htjeti gledati, međutim šta? Klinci jednostavno ne idu u kino. I sad, ja sam rekao, on je znao da je to riz, ja sam rekao, gle, super je priča, super ideja, ako imaš dobar scenarij, to bi moglo biti bomba i napravili su, vidim, super je premijeru i ovdje i u Beogradu, ne znam gdje još. Ali samo je pitanje koliko će klinci ići u kino. Jer klinci su na mobitelima, klinci su na YouTubeu, na Twitchu, na svim novim platformama, novim medijima. I jednostavno i film, bez obzira on gleda tog YouTubera, gleda ga na YouTube, sad da li će on zbog njega u kino, evo, to je baš jedan eksperiment, ja ne znam da to iko u svijetu napravio. Mislim da to niko u svijetu još nije napravio. To je baš jedan novomedijski eksperiment. I sad baš bi volio da uspije, volio bi čak probat ću ga ići pogledat ako stignem. Ali ovo što sam sad vidio, čini mi se da dosta slabo kotira. Ono što je meni recimo indikativno bilo i moguće da je tu, ja bih čak malo dao kritiku PR-u, malo čini mi se kao da nisu trebali staviti na vrhu plakata da je sponzor OTP banka. Aha, što nisam vidio. Zato što meni cijela onda priča vrišti na nekakvu skrivenu reklamu OTP banke. Da, očito se mora se pokriti financijski, znaš. Naravno gledaj, nije niko, sve je jasno. I ako je banka financirana, nebitno, nek je Agrokor, nek je neke zagrebački holding. Na koji način nisam vidio plakat, pa ne znam. Imaš plakat koji je, znači, stilizirano kao rozo, plavo, znači idem je onako kao u pikseliziranom fontu, ali zato, znači, na samom vrhu plakata imaš, dakle, zelenim slovima logo OTP banke kao sponzorira OTP banka ili tako nešto. I sad ta zelena boja se toliko ne uklapa u taj cijeli plakat. Iskače. A možda je namjerno to i treba. Prva stvar koju ti barem koju sam ja vidio je sad dobro, ja možda takve detalje primjećujem čisto zato jer nekako i profi deformacija pa onda uvijek to gledaš, ne gledaš cijeli sadržaj. To mi je prvo upalo u oči. Da, to je čudno, inače se... I činiti se kao da je to zapravo sama reklama, a ne u biti najava za film. Jer, primjerice, da nisam čuo na radiju da najavljuju upravo film sa YouTuberima, ja bih doista mislio da se radi o nekakvoj liniji kamatarskih ili naših kredita za maloljetne osobe. Da, to je cilj reklame je uvijek da ona... Pa da, ali mislim, ali to je ili neko ko nije baš znao kako bi trebao napraviti filmski plakat, jer obično na filmskim plakatima sponzori, pokrovitelji idu na dno, upravo iz tog razloga. I to su vrlo nevidljivi. Vrlo su mali, sitni, idu na dno, i upravo iz tog razloga, da se ne pretvori to u reklamni plakat. A imamo imamo situaciju da je baš zeleno na toj rozoj podlozi vrišti. Ali kod nas imaš još jedan problem, apropo toga, i to je mene uvijek žiciralo i to ti opet još jedan dokaz koliko smo mi malo tržište i koje smo mi zapravo prčija, budimo realni, što ti kuš kod nas u filmu, kuš jebi ga, on prekrio, ne smije se vidjeti logo, pa još vidiš evo te preljepljeno je, razumiš, ili skinute su skroz etikete s boca, jer ne mre dobiti lovu jer mu niko neće dati, ne sponzorirati ili nema, kak bi rekao, mislim, onda to izgleda onak sve jeftino, uvijek izgleda jeftino. Product placement kod nas ne prolazi. Kod nas to ne postoji uopće, u filmu pogotovo, u serijama, čak ni u serijama, kamoli u filmu, ne. Koji je to razlog? Zašto ja ne mogu recimo, ako snimam svoj film, mi pijemo sad tu Karlovačku... Zato što nema love, to tržište je presitno. U James Bondu razumiješ Heineken da nekoliko miliona, u James Bondu ili kuži da se pojavi da se vidi logo, mislim, ali to se zna. Znači sad da ja snimam svoj film, da li bi ja mogu bez jakih posljedica to raditi? Staviti tipa da mi sad pijemo Karlovačku. To sam se uvijek pitao, znaš staviti, pa ja ti radim besplatnu reklamu. Imaš zakon o tome koji ti propisuje koliko što se može prikazivati u takvom sadržaju. Znači, zakon definira tvoju umjetničku slobodu. Definira koliko se mogu takve neke stvari vidjeti prije nego što to prelazi u nekakvo konkretno reklamiranje nečega. Ali meni recimo, ja mogu uvijek reći što je moje umjetničko izražavanje. Ja sam recimo sam snimio taj film. Nije to problem, ali ti je problem što ti se suočavaš sa mogućim tužbom, kužiš. Znači, ako Heineken vidi da si ti njega stavio, ili Coca-Cola,
ono On ti se mogu žele lupiti pojaviti. tu To je povreda intelektualnog Da, to je, da. to je kuši, povreda to prava ti na jednostavno žig. tako. Gdje ti Uvijek se zapravo, pazi, ide se logikom, ajmo, čak i ako se maknemo u stranu, je li to zabranjeno zakon, da je to moralo ili ne, ali realno ti možeš profitirati a konto činjenice da si ti bez naknade koristio tuđe intelektualno vlasništvo i ti si zapravo stjecao prihode na temelju svog proizvoda u kojem se nalazi nešto nečije. To je čista ekonomska logika, znači. I zato ti onda imaš mnoge slapstick situacije kada imaš neki evidentni fake proizvod koji bi kao trebao biti, ne znam, Sony Ericsson, ali zapravo nije i tako dalje. A firme međunarodne jako masno naplaćuju product placement u ovima. Pa čak i mislim da smo mi u Vili Mariji i takvim našim proto-sapunicama imali bizarne situacije da su Frankovi čipsovi i ciglice i kraševi proizvodi problem što vrišti. Zato što ne znaju zapravo napraviti product placement. Mi imamo sve probleme u tome što ljudi to kod nas ne znaju baš i napraviti, to je isto problem. To postoji isto način na koji se to radi. Na primjer, u američkim filmovima imaš posebni cijeli tim koji isključivo se bavi sa bosom koja je product placement koja se javlja u kadru. Točno koliko će sekundi da... Pa ne, ili recimo auto uleti maltene u kameru i vidiš ti na tih pola sekunde, vidiš, ne znam, da se radi o Mercedesu, Lexusu, što li već, ali ovo kod nas je baš kadar cijelo vrijeme stoji, mislim, i ti gledaš u domaćica keksa, koje maltene samo da u dijalogu ne govore i uzmi si ove kraševe domaćica keksa. To ti je problem, mi smo ti radili jednu predstavu i kao dobili smo Peveca da bude sponzor, još dok je Pevec bio Pevec. Dok je bio originalni Pevec. Dok je bio originalni Pevec. True Pevec. I kao, bolje da je Kulovo, nije zapravo da nešto puno love, ali da je Kulovo je kao bi dao. I onda je on zahtijevao da zapravo da svakoj predstavi cijela pozornica bude obljepljena plakatima Pevec, ne znam, čuda da budu od Peveca za pozornicu. Ja naravno većina nas je odbila uopće raditi tako predstavi ako se to stvarno bude dogodilo, jer mislim, suludo, ali to je način na koji su neki naši biznismeni tog vremena, kojih je sve manje, nadam se, imali viziju toga kako bi se to trebalo raditi. Znači, isključivo se mora isticati, ovo drugo ništa nije bitno, ne, znači, praktički tako da, tu je negdje problem. I onda oni definiraju, evo ti lova, ali ja hoću to i to. I sad, tu kako mi imamo taj klasično liberalni zapravo podcast i dosta propagiramo u biti slobodno tržište sa što manje regulacije i tako dalje. Pa evo sad, uvijek nas optužuju da je kultura nama crvena krpa, jer pogotovo u Hrvatskoj od nje se ne može živjeti i tako dalje, a mi bi sve privatizirali, mi bi da ljudi umiru u mukama na cesti jer želimo privatizirati bolnice, ne želimo da ljudi se educiraju jer želimo privatne škole koje su basnoslovno skupe i tako dalje. Pa me evo sad čisto zanima, da li se od umjetnosti i na koji način zapravo se može živjeti i ako ne, koliko bi tržište moglo biti na probleme umjetnosti odgovor? Dobro pitanje. Dobro pitanje na koje ja mislim da nitko od nas još nije baš našao konkretan odgovor. Ali... Jer idemo sad čisto s našim argumentima. Ako postoji tržište, onda se od toga rada može živjeti. Sad, da li je to u umjetnosti baš tako? Gle, u umjetnosti to nije baš tako. Umjetnici uglavnom stvaraju neki umjetnički proizvod koji će eventualno kreirati tržište. Malo je drugačiji put. Znači, ne postoji tržište za taj proizvod, nego se tek treba kreirati tržište ako taj proizvod... Pa ćeš reći svaki umjetnički proizvod je jedinstven. Tako, zato je umjetnički. Ali... Ne, dobro, sad, gledaj, to bi Vitomira Loša bi bolje pričao, znaš, o produkcijskim, odnosno, dobro, ali mislim, gledaj, to je nekako marketinško-financijskim aspektima umjetnosti općenito u društvu, ali mislim... Ja imam uvijek raspravu sa Asimom Ugljanom, odnosno nemam raspravu, nego on uvijek kaže, misli, šta ja radim, koja je moja funkcija u društvu, on kaže, ovaj komunalac što pokupi smeće je vrijedniji od mene, jebi ga, onak ne baci smeće, tebi će sve smrdi drugi dan.
A šta ako ja zginem sutra, kaj će se dogoditi točno? Znaš, neće biti, ali opet s druge strane, ja uvijek kažem, gle, umjetnost, ja uvijek kažem, kako bi svijet izgledao bez umjetnosti, znaš, da ne postoji umjetnost. Znači, umjetnost je nešto što ti daje nekakav smisao, ja i uvijek nastojim ono kao, kako rekao, ni da uzdižem sebe, ali ne gledam to kroz način da ostavljamo nešto budućim generacijama, da educiramo, pogotovo recimo ja sam dosta tih dječjih predstava igrao i radio s klincima, na neki način educiraš klince, učiš ih nekakvim pravim vrijednostima, bar ja tako gledam, ne. Konkretno recimo film, kad smo pričali o filmu, onda isto uvijek razmišljaš, znaš, uvijek se postaje pitanje može film promijeniti svijet, naravno da ne može, to je čista glupost, ne. Ali film, sjetite se samo koliko ste filma pogledali koji su vam nešto osvijestili, koji su ti možda otvorili neke horizonte, razumiješ, koji su ti možda... Evo Joker koji je kao zadnji recimo, kužiš, i to su stvari po meni koji su važne, umjetnost je neizmjerno važna, ne. Umjetnost generira nekakvu kulturu okruženja u kojem se događa, ne, i to bez umjetnosti nema kulture. Ali kao i u svakom poslu, najgori aspekt ovih wannabe umjetnika, lažnih umjetnika, larpol artista, jel? Da. To je problem, kako bi rekao. Ima ovi koji se isfuravaju, znaš, kako razabrati pravog umjetnika, istinskog umjetnika od ovog lažnog, to je vrlo teško, to je jako tanka granica, kako bi rekao, kužiš. To je mene uvijek mučilo, znaš. Da. Ja sam sad umjetnik, znaš, pa ću ja sad neke bojem, ja ću sad nešto kreiram. Znaš, umjetnost uvijek po meni, umjetnost prava uvijek mora biti iskrena iz srca i sebe i mora doći iz neke više svijesti nekog poriva da nešto napraviš i da nešto želiš reći i iskreno iz sebe reći. Ako je to nešto malo lažno, ako ti želiš sad napraviti film, da bi napravio film, da svi vide tvoj film, i da svi kažu kako si ti napravio super film. To je umjetnost iz taština. To je, znaš, to nije to, ne? Dobro, recimo, evo, SAD je po tom pitanju dosta ovako tržišno isto i razvijen i sa Hollywoodom, ali i sa zapravo tržištima drugih, entertainment artsa. Pa recimo, da li bi onda po tebi umjetnik bio osoba koja dobije recimo 50% honorara za neku knjigu po narudžbi, pa onda, znaš kako to ide. Da li je to umjetnik je ovaj koji nikad ne dobije honorara. On je zadnje da hrani bedovladcu. Recimo ovi serijski štanceri, mislim, jer znam da ima hrpetina ovih autora, barem kad su ove novelizacije raznih filmova, kompjuterskih igara i to, uglavnom, je vrlo često se u biti jedna te iste imena provlači, mislim, to su šundovi katastrofalni, ali to su ljudi koji zapravo od svog rada jako dobro žive, mislim. Sada, jesu li oni umjetnici ili su to... Tu sad dolazimo do drugog pitanja, a to je pitanje ljudi, mentaliteta i društva kao tako. Znači ono što ja uvijek govorim, i to niko od naših političara neće reći, nikad neće reći i ne smije reći, jer ako kaže Gotovlje, a to je da su ljudi glupi, jel? Mislim, gle, možemo se mi zavaravati, pa i ja sam glup, svakom se dogodi glupost, ali generalno ima, znači postoji Gaussova krivulja, jebi ga kužiš, zna se većina ljudi, mase su jednostavno takve i mase je najlakše kontrolirati sa što gluplje, to bolje. Budimo realni. I što gluplje, to se lakše prodati. To je nažalost tako. Pazi, nećemo se lagati. Najbolje iskren biti. Mislim, ja sam uvijek iskren, kažem iskreno, šta god se, znaš, oni ko su vrijedi, znaš, kako bi ti rekao, taj se našao ovoj Gauss, ovoj gore, kužiš, mislim. Nažalost to je tako i to političari svi koriste. Tu ti ja mislim da ti postoji taj jedan problem između tog slobodnog tržišta i toga da eto čovjek može sam birat što hoće i nešto što bi se trebalo nekome ponuditi bez nekakve te potražnje mase koja je, jer ako imamo samo potražnju mase, pa uglavnom gledamo šta zapravo izlazi van. Dobro. Mislim, da li bi uopće umjetnici trebali, da li uopće postoji nužnost da umjetnik nužno baš živi od samo svog umjetničkog rada? Recimo, mislim, to je danas teško jako, ne? Umjetnici koji to uspiju su jako sretni. Ne želimo ovdje egzistencijalistička pitanja postavljati. Gledaj, recimo, evo, ja se bavim glazbom, mislim na kraju kraja radimo i podcast i učimo neke stvari i tako dalje. Ja često vidim od nekih, baš ovih koji se vole pretvarati da su umjetnici,
izjave da ne, ti ne možeš biti umjetnik da imaš posao od 7 do 3 i onda nakon toga još 4-5 sati se baviš umjetnošću i nekim svojim hobijem jer je to ispod tebe, nego tebe moraju, društvo tebe mora financirati jer si se ti predodredio da budeš umjetnik, a ne temeljem toga da li je to stvarno tvoja vrijednost, jer umjetnost je kao nemjerljiva, to je subjektivno i ne može se odrediti. Da li ispod časti raditi sa 7-3 to je kompleksna tema. Znači ono što on rekao, sretan je onaj koji može stvarno živjeti. Sretan je onaj koji može ko uspije to. Ali takvih je malo. Ja znam konkretno ljudi u Zagrebu glumaca, znači koji sad rade ko konobari part time. Mislim, to sad nažalost dolazi polako i kod nas. Masa mojih kolega otišlo u London. Mi imamo i gomilu glumaca koji nam izlaze sa 3 akademije u državi, a malo smo tržište, a puno je... Ima još manje nego što ga je bilo zapravo. Da, puno je ljudi, ali opet s druge strane smo još relativno smo sretni da imamo ta kazališta gdje još uvijek imamo te angažmane i ipak ljudi imaju plaću, recimo u nekim zemljama tog više nema, u Londonu nema, radi se od projekta do projekta, audicije su kod nas. To je s jedne strane dobro, s druge strane loše, jer opet ne dobivaju su jednaku šansu, ima puno glumaca koji su na plaći, nisu odigrali nijednu predstavu, ima glumaca koji su igrali brdo predstava, nesrazmjer je velik, ne? Ali... Da, na primjer, ja u kazalištu u Zagrebu ne mogu ući uopće, zbog toga, ne? Jer ja nisam angažman. Da, to je onda isto, ti imaš tu isto jedan totalni, disbalans, između, i to stvaraš, dakle, dvije razine glumaca, koji se, već to smo vidjeli jednom u sindikatu glumaca, koji ne može se nikako ostvariti zbog toga, gdje imaš dvije skupine koje se zapravo cijelo vrijeme bore tu jedni protiv drugih, a to su oni koji su na angažmanima i oni koji su slobodnjaci. Da, mislim, gledaj, moja teza je, znači, ako ti se baviš umjetnošću zato što je voliš, ne? Možda možeš pretrpiti neke stvari, ja isto ne volim, mislim, moj posao je uber glup, ja papire prebacim s jedne hrpe na drugu 8 sati na dan i glava će mi eksplodirati, tak. Danas sam isto imao toliko posla da sam se htio pucati u glavu. Mislim što je smiješno za firmu u kojoj radim, jer ljudi imaju mišljenje o toj firmi da je to... Jel proizvodite pištolje? ali ne, okej, poradim. Ali... You heard it here, folks! Ne, stvarno, ali, znaš, dođem umoran i onda dođem doma i onda mi je prva stvar, danas ću optimizirati ovaj projekt koji imam, radit ću na glazbi, radit ću na podcastu, učit ću ono, ne. Sad, ja ne vidim prepreku u tome da ja to stvarno radim, mi na kraju kraja ovaj podcast sve mi radimo sami, kužiš, i ja isto svoju glazbu koju radim, isto radim sam, niko mi ništa ne plaća. Da li je to onda ipak možda nekak iskrenije od nekog ko zahtijeva da ga se plaća pošto poto? Pa ja mislim, oni koji zahtijevaju da ih se plaća pošto poto ne uspiju u tom svijetu umjetnosti, tako da... mislim da oni nisu baš toliko uspješni. Recimo, baš imaš tu jednu društvene aktivista koji to zagovaraju, koji su isključivo na tome da umjetnost mora biti financirana i da mi nemamo šta pitat, da li što kvalitetno ili nije, i bilo kakvo uplitanje u to je doslovno uplitanje kao vi ste protiv kulture, vi bi se ukinuli, ne? Mislim, to je jedna stvar koja je Dobro, to je bilo u zadnjih godina, stvarno oko toga se vodila rasprava, ta jedna priča je krivo postavljena. Ja mislim da iskreno da se kod nas, da država postavi pravila igre, isto tako i prema kulturi, kao što bi ih trebalo postaviti prema svemu o čemu pričamo, a to je da smanji poreze i da ovaj način financiranja kulture oslobodi, to jest da ga prebaci na samo tržište, to jest na privatni sektor, kojem će nekako na neki način, sad ja nisam financijski stručnjak pa ne znam na koji način bi to trebalo biti najbolje, ali na neki način da privatni sektor ima neke koristi od toga, time što financira kulturu. Znači, ako financira neke umjetničke projekte, da mu se to daje kao nekakva porezna olakšica. Tada bi se otvorilo nekakva nova priča unutar toga. Ne mislim sve da se tako financira, ali da se jedan dio definitivno, da se potakne otvaranje te neke nezavisne scene kojom neće upravljati neka vijeća, podvijeća i tako dalje, nego koja će zapravo biti slobodna i da unutar toga se
nekako, da se Dobro, počne... i nezavisna scena se i prirodno i organski sama stvara, kako bi rekao. Ljudi se formiraju sami kad nemaju novaca, kad nemaju, znaš, ti umjetnik, ono što sam rekao, će se uvijek izraziti. Problem je što kod nas je, ali gle, kod nas je kultura tak i tak na margini. Kod nas je, ne znam koliko, mi smo ispod 1%. Ili koliko, i na gradskoj i na državnoj razini. Nismo. Mi smo, znači, najniže od svih. I sad imaš onda situaciju konkretno kod glumaca, gdje smo mi, znači, totalno između sebe nesložni. Meni, ja uvijek volim se uspoređivati sa nekim drugim područjima, recimo sad ovaj štrajk je fakat pokazao štrajk prosvjetara, šta se može napraviti kad su ljudi složni, kad je sindikat jak. Glumci se nikad neće složiti, to je katastrofa. Recimo, i ja uvijek volim nas uspoređivati sa Zampom. Ja gledam kako ste se vi glazbenici, kužiš Zamp, kako ste se... Zamp je u biti... Zamp je... Ali glumci se nikad neće, je katastrofa, ali ipak on drži... Ono što su oni uspjeli napraviti, na primjer, glumci nikad neće. Mi to nikad nećemo, ali mi recimo težimo, mi bi ubili, glumci bi ubili da mi imamo Zamp, da imamo neko tijelo koje regulira svako, pa ja sam jedanput radio event, pazi, u Karlovcu, znaš, nisam znao ko je prijavljivač, šta imali smo nekakav izbor, nešto je bilo davno. I tam znate, zatvaram vrata, ušli su, publika je sad ušla, još gledam da li još neko ulazi, znaš, kao počećo mi lijepo. Ja tamo zatvaram vrata, eto ti ga, opa, kuca, prostite, samo recite koliko ljudi je bilo, ja sam iz Zampa, jok, molim, nisam se ni snašao, koliko imate od prije, ne znam, ima 600-700 ljudi, da napišite to, molim, potpišite, ja ovako nisam ni snašao, potpisao, plus drugi dan račun. Nema, kužiš, kod Zampa i ja to respektiram. Nije da mi je odgovarao, u masu situacija mi nije odgovarao, ja sam razumio, bio sam lud. Ali ti radi jedan veliki problem zato što ti on radi, recimo, kontru svim mladim novim umjetnicima. Sad to su problemi unutar Zampa. Ne, pa Zamp je napravljen koji je jedan sustav gdje će ovi svi veliki pobrat 95% para. To je sad druga stvar, njih 10-15 na vrhu će pobrat. Mi nemamo ni tako. Da, kužiš, a ovi ostali, jer ti recimo ko band, ako si ti mladi band, i sad kažeš, dobro, ajde idemo onak privući publiku, svirat ćemo malo tuđe stvari, onak naše obrade i svirat ćemo naše. Zamp na vrata, gazdi postavi račun, ti točno sve moraš napisati, što je po meni totalna idiotarija. Ti ne radiš nikome konkurenciju, radiš barijere bilo kome drugome ko želi ući u to. Ne? Znači ti sad, ako ti sviraš tuđe pjesme, to je reinterpretacija. Ne? To nije po mom mišljenju nikakva krađa, niko tebe neće doživjeti, aha, gle, Rolling Stonesi su na pozornici, daj molim te. Jasno. Ali nedavno je, navodno je Zamp izgubio protiv ovog kineskog restorana. Ali dobro, to je stvarno idiotizam. To sam čuo. Da su oni tražili, da oni čak i kinesku glazbu. Kineska narodna glazba, ipak Zamp nema ingerencije na kineskom narodnom glazbom. Eto, ajde, barem nešto. To bi je super da je do suda mora doći. Da su uspjeli, to bi značilo da je Zamp jači od Kine u nekim aspektima. To bi značilo da od sad iz Kine moraju Zampu plaćati prije nego komunistička partija Kine bi nadležna je odgovor na Zampu. Ali ne, koliko je Zamp jak. Pa to je činjenica, mislim da ti u principu si stvorio baš to što Igor kaže, jednu umjetnu barijeru i ovo što se desilo sa vlasnikom kineskog restorana je u biti posljedica tog pokazivanja sile te jedne u biti paradržavne institucije koja isključivo služi za korist jedne nekolicine izvođača pod krinkom da se njihova autorska prava štite. Da. Ali znaš šta je još najgore od svega? Kad hrpa tih poznatih glazbenika i poznatih tih bendova koji najviše kupi para na Zampu, u biti sviraju pokradene stvari tuđe strane. Ne? To su i Pilevo kazalište i Parni Valjak. To su u biti sve prepjevi više manje i oni se svi potpisuju kao glazbenici. I to je isto jedna tipična hrvatska priča o državnom sponzoriranju pljački, ne? I zatiranju svega ostalog. Ali mene zanima pitanje, znači evo recimo da sam ja sam sad poduzetnik, imam love, ja kažem hoću donirati 50.000 kuna u umjetnost. Dobrodošao. A za šta bi investirao? Pa rekli smo, znači pekara, mesnica. Ali želim da. Ali ako želi, dobrodošao. A želiš donirati? Može, ja ću ti poslati račun. Ja ti isto da li imam iako pravo na nekoj to pokazati ko neki trošak, porezna olakšica? To ću vam bolje znati. To je ono što sam ti ja sad govorio, da upravo da taj dio država oslobodi, da bi možda malo potaknula jaču nezavisnu scenu. Jer mislim da kvaliteta...
Ja mislim da smo sad poprilično No, sigurni već smo kod dobri svi, ovak i onak, ali s ovim ne vjerujem da bi bila nikakva. Ono, gledaj, to je jednostavno se zna Čim šta ti je. možeš knjižiti i priznavati, ako ti se nešto priznava kao porezna olakšica ili kao neki trošak, poduzetnik je jako sretan radi toga, tako da bilo Ne bi što to bi bila ti cijela mogao, bilo ekonomija. koju takvu donaciju, mislim, ko što se kao olakšica Donacije priznaje. ti se rade svakakve stvari, zato sam i rekao, kuviš, ne. Uvijek ima, a dobro, uvijek će biti malverzacija, znaš kako bi rekao. Donacija, kombinacija, ulaganje, da. nebitno, ali... Kampanju, doniraš kampanju, recimo, predsjedničku. Na primjer, tu mislim da je puno sivlje nego drugdje. Ali stvar je u tome što mislim da bi se kvaliteta nekako tih projekata poboljšala. I onoga što se, na primjer, financira preko HAVC-a, i onog, zato što bi taj nekakav nezavisna scena sigurno morala dizati kvalitetu, jer bi oni ipak morali negdje u toj kvaliteti pronaći svoje tržište, a time mislim da bi onda i HAVC morali, to jest projekti preko HAVC-a bi morali pratiti to što se događa van toga. Jer mi sad imamo sustav koji je potpuno zatvoren unutar HAVC-a i unutar toga je samo jedna filozofija. I nema, znači kad ti dolaziš sa novom idejom... Više manje isti ljudi. Više manje isti ljudi, ali... ti kad dolaziš sa novom idejom, pogledaj što je Marasović morao napraviti da bi se on probio. Znači on je isto morao sam krvnički napraviti dva jako, jako dobra filma. Sa svojom lovom. Sa svojom lovom, da bi uopće HAVC ga uopće prepoznao. I mislim da to je užasan problem, jer znači mi svaku novu ideju, svaki napredak u tom nekakvom dijelu se doslovno moramo boriti sa cijelim jednim sustavom koji je postavljen kako je postavljen. Ali sad spomenuo si da je morao napraviti dva jako kvalitetna filma da bi ga HAVC primijetio. Kako se onda određuje taj controlling, ta kontrola kvalitete? Na kojoj instanciji, u kojoj zapravo fazi ti i tko je u biti odgovoran za to koji će ti reći evo, sad ste iznijeli frazu moramo napraviti recimo kvalitetnije filmove. Što se podrazumijeva točno pod kvalitetnim? Mislim, gledatelji i javnost da je controlling nekakav za to. Mislim, to je jasno, ako recimo film ili bilo koji komad umjetnosti, knjiga, recimo flopne na box office-u i to, znači da očito nije doprelo do publike, znači očito, pa možda je po kinematografskim standardima film bio dobar, jednostavno nije dopro do onoga do kojeg je do krajnjeg potrošača. Ali da li postoji neka druga instanca, recimo u preprodukciji ili postprodukciji koja bi možda, pogotovo sad obzirom da je HAVC... To me pitaš sad da li postoji trenutno u HAVC-u? Pa da li postoji prije, da li postoji sad? Ja nemam pojma, jel postoji, uopće ja ne znam po kojim oni kriterijima biraju projekte. I što za njih znači uspješan ili neuspješan projekt i koliko... ti možeš vidjeti scenarij koliko je scenarij dobro napisan ili nije. To je nekakva prva distanca. I iz tog scenarija može ispasti loš film. Tako da to ne mora biti baš 100% točno. Uvijek se postavlja pitanje za kog radiš taj film. Znači, ako nema publike, masa filmova je napravljena... Ako nas je masa filmova napravljena koja, mislim, stvarno pitanje za koliko se ti filmovi rade. Šta ti jedan film kako niko nije pogledao? Mislim, to rade redatelji jedni za druge, sami sebi su svrha, dijele sami sebi nagrade, tapšaju se onako po ramenima i kažu joj baš... I filozofiraju strašno puno oko tog uglavnom smeća koje su napravili, ali to se... Recimo, sjećam se, to je bilo pred... čini mi se 20 godina od onoga Lucas Nola, onaj film, kako se zvao? Nije to bilo 20 godina. 2001. godina je bilo, 18-19 godina. Da je toliko već prošlo. Mislim da je bio, kako se zove, da mislim da je Lucas Nola snimio onaj film o onom tipu koji prođe minsko polje, ozlijeđen totalno. Ne šuti, nego... Ali ima isto neki imperativ u naslovu, čini mi se. To mi je recimo bio primjer, tad sam još bio jako zagrižen za filmove, gledao sam doslovno solo, sam išao u kino, sve što se prikazivalo sam gledao. To mi je bio tada, imao sam 15-16 godina, mi se činio kao baš isključivo film koji je rađen zato da bi doslovno redatelj mogao samo zadovoljiti se sa tim filmom. Jednostavno gledaš i ne vidiš mu uopće
svrhu. Da. Možda bi sad imao totalno suprotni dojam, ali to je baš bio onaj period nakon Maršala koji je bio izuzetno sušno razdoblje hrvatske kinematografije. Sjećam se da je tada samo Blagajnica bila u biti jedini relevantan film. Da, to je još bilo prije Havca. To je Muškarac bez trkova tih, to je baš bila rupetina gdje film koji, hrvatski koji nije ostvario, koji je ostvario 10.000 ljudi na box office u Hrvatskoj, se smatrao blockbusterom. Da, čak i taj Muškarac bez trkova, mislim, predstava je fenomenalna spram filma, koji mi je isto katastrofalan bio, ali dobro. Ja bih sam iskoristio priliku da vam skrenem pozornost na EFRI Consulting Club, udruga studenata u Rijeci, u Ekonomskog fakulteta, koji se bavi ovako malo sličnim temama kao mi, definitivno ih pogledajte, poslušajte, zato što će oni nas isto spomenuti, malo se podržavamo, pa evo, već sam par puta zaboravio to spomenuti, pa eto sad svako spominjem. Čisto da se onak malo zbudimo. Malo uletio klizičnim startom u cijelu raspravu. Ma ne, gledam cijelo vrijeme mobito, zato jer dečku šaljem Marino svaka čast na vašem radu, a ja šaljem, kako se zove udruga? Sad si rekao. Jesam dobro počet. EFRI Consulting Club, pogledajte. Ja sam malo bacio oko, stvarno su dobri i eto, širimo našu priču dalje. And now a message from our sponsor. Ne trebamo ni... Da. Sponzorira nas nitko zapravo. Da li bi mi smjeli ovo sad raditi na podcastu, imati čaše od Karlovačkog? Vidiš, to je zapravo, to je pitanje koje me... Ja mislim da smo sad tu u sivoj zoni. Pa to je, ali smo dotičemo jedno drugo zapravo. Koje je vaše mišljenje u principu kao klasičnih umjetnika o ovim novim medijima? Koliko je, jel se vi planirate u nekoj dogodnoj budućnosti prebacite nove medije tipa YouTube? Stvarno, mene pitaš koji da podcastu sam već koliko. Ne, ali to baš smo pričali prije emisije. To je strašno, ti novi mediji su to je neka sad brzinom kojom to sve dolazi, mi smo prestari po meni da to više pratimo, jer ovi mladi što dolaze, to su neke platforme za koje ja do nisam čuo, onda vidim da to prati ne znam koliko miliona ljudi i tako dalje. Imaš jedan problem, da. Ja sam da kažem, ja sam shvatio moć YouTube-a jer sam napravio jedan kratki video prošle godine za vrijeme svjetskog prvenstva. Zove se izbornik je izmijenio imena u reprezentaciji. Ne? Uglavnom, to je bilo kao, napravio sam foru da sam zapravo preveo Abbott i Costello, njihov jedan skeč koji se odnosio na bejsbol, ja sam ga prebacio na nogometnu priču i sa svojim kolegom Janom Kerike što sam napravio, pogledajte, odličan video. I sad je na skoro 400.000 viewova, znači, ali iz ničega, mi smo samo to stavili. I oni to malo prošerili po našim društvenim mrežama, friendovima i to je to. I oni sad je došli na 400.000 i sad se meni dogodi da mene ljudi, baš sam pričao, češće me prepoznaju ili bace neku foru iz tog videa po tome što su me gledali nego po nekim drugim stvarima koje sam radio, koje su mi onak... 400.000 viewova, to je respektabilno. Znači ali bez veze. I onda sam tu shvatio koliko je zapravo to moć YouTube-a i tih novih medija, to je strašno, nevjerojatno. Danas klinci to sve prate i jako je teško. I sad šta je problem? Problem je što je jako se teško, ako nisi na vrijeme ušao i ako nemaš, najmo reći, neki kvalitetan sadržaj, ako nisi dovoljno, kako da kažem, sposoban, inteligentan da prepoznaš određenu skupinu koja će te pratiti, da se probiješ kroz tu šumu. Jer toga je sad brdo. Ja sam Instagram pokrenuo prije godinu dana i evo, jednostavno ne mogu se dići više od ne znam koliko tisuća, mora bi kupiti, a to ne želim, ne. Kako bi rekao, a neki ljudi imaju po 100.000 followera, mislim, ne objavljam toliko često, nisam jednostavno, već jako te brzo gaze ti novi mediji. YouTube, velim, taj jedan video smo izbacili, imam neke ideje za sljedeće godine za skečeve, a to je nešto s čim se moraš konstantno baviti i doći do određene ciljane publike i probiti se, a to je jako teško danas. Imaš problem, dogodio se veliki shift s ovom tehnologijom i imaš zapravo tu mladu generaciju koja potpuno drugačije razmišlja nego mi i kako smo mi razmišljali. Što znači da se zapravo mi moramo naučiti kako se prilagoditi, jer ne možemo suprotno od toga. I mislim da, za razliku od tebe, ja mislim da je sad vrijeme kad se treba uploviti u to, to je tek sad zadnji vlak. Da, zadnji vlak, ali je to tek sad na samom početku, sad se to tek razvija i sad se još tu traži se nekako mjesto pod suncem, gdje
gdje će to završiti. Taj Da, ali novi problem je medij. što ne znaš. Da, Sutra će izaći neke novo. ali je stvar upravo u tome da sad treba ubrzati. Do prije 3 godine niko nije mogao reći da će Instagram biti hit kod nas. Da. Bio je Facebook, ne? Da. Ali ti fora, čim si ti na tome, ti sad kreneš na YouTube ko latecomer, ti ćeš otkriti druge stvari Ti i ideš naučiš dalje, se, on te i gura šibaš, dalje, šibaš. Ljudi te pitaju, mene su isto pitali zašto nismo na Apple podcastu, pa me ovaj pita zašto niste tu. Znaš uvijek ti neko baci informaciju, kako se više širiš, tako ideš bolje. Ne? Da, to ti je, si u tome, nisi van toga. Ne? Ono što je meni super kod ovih novih medija, što su oni potpuno nelinearni, mislim, to je naravno, to zapravo starim generacijama može predstaviti užasni problem, mislim. Ja znam kako stare generacije se jedva snalaze na smartfonovima i tek na novim medijima. Ali koliko vidim i generacije recimo u Americi, brojni redatelji tipa Oliver Stone, on je potpuno prestao raditi filmove za ove standardne produkcijske kuće, nego je lik se prebacio na Amazon Prime. I on je sad navodno tamo uredno radi filmove, kao i mnogi drugi kvalitetni redatelji koji jednostavno prestali su uopće surađivati s ovim klasičnim podavnicima Hollywoodom, nego su se prebacili Netflixu, Amazonu i tako da, HBO, da ne pričam. Jednostavno, ono što je meni super kod tih novih medija je što oni doista svakome omogućavaju da bude content creator. I da svatko bude zapravo umjetnik u prvom redu. Mislim, ovo što mi radimo je umjetnost sama po sebi. To je fenomenalno, jer tu ti se otvorio ogroman prostor. Tu ti se otvorio ogroman prostor, koji je prije bilo nemoguće doći do njega. Ne, to sam baš rekli, stvarno je došlo, ta Warholova je došla. Ti možeš doslovno sa web kamerom, ti možeš sa web kamerom napraviti show koji će biti iznimno praćen. Mislim, onaj Jolly Heretic, britanski jedan znanstvenik koji tako isto voli malo kontroverznije stvari bacati. Heretic, ne? Da. Čovjek snima sa web kamerom, užasno malo megapiksela, mislim čovjek, to izgleda toliko amaterski, ali frajer jednostavno je od toga napravio takav show, ima svoju neku standardnu šprancu po kojoj započne sa neko izlaganje koje onda traje po jedno 15-20 minuta, pola sata maks. I on je na tome skupio jedno bratu 500,000 followera. Mislim, jest da je Britanac, mi smo i dalje malo tržište, ali ono što je super, mi još uvijek možemo taj reach skupiti i u Srbiji, BiH, Makedoniji, Kosovu, Sloveniji, gdje već, znači nismo mi baš sad u potpuno malome tržište. Kad smo kod toga, sad sam se zapravo sjetio, to sam htio reći apropo tog tržišta i skakanja odavde. Znači, meni je uvijek bila želja, ideja i sve što radim. Ja sam pokrenuo produkciju prije sad 8 godina, ti si isto tako negdje možda malo više. Moja sad u likvidaciji. Da, u likvidaciji, da. Doživjelo 7 godina ipak. I meni je uvijek bila ideja, ja sam uvijek razmišljao zašto mi ne možemo stvarati svoje formate i nuditi vani nešto. Mi smo imali super kreativce, pametne ljude, znači mi uvijek uzimamo te formate, znači bez veze, od plesa sa zvijezdama nadalje, znači uvijek porozimamo te formate izvana i uvijek mi je ta želja bila napraviti nešto ovdje što će onda ići, uvijek razmišlja globalno, kako bi rekao, za van, da nešto, ali mislim, naravno da je teško, naravno da je to je kaos i lova i tržište i konkurencija je strašna i sve. I ja sam jako zadovoljan što sam ja zapravo uspio napraviti nešto što im se nadam da ću sljedeće godine zapravo, nadam se da ću osvojiti svijet, ne, doslovno. Znači ja sam uspio to napraviti i stvarno sam ponosan i sad kad pogledam tih godinu dana koliko sam se ubio oko toga i vjerujem da će se taj trud isplatiti. I ono što je najvažnije, što sam inicijalno to radio, isključivo sam to napravio zbog ljubavi i ono što ti kažem iz neke iskrenog poriva iz sebe. A onda se to pretvorilo u određeni biznis koji bi možda mogao uspjeti. Ali opet ne znam da li će uspjeti i šta će se dogoditi. Znači toliko je tržište, toliko turbulentno, znači ti pikovi su, danas je neko, sutra je neko drugi. I ono što uvijek kažem, znači danas je lako doći zapravo do vrha, ali teško ostati gore, ne. To je danas najveći problem. To je projekt koji je još uvijek obavijen velom tajne za javnost ili... Da, neću previše otkrivati, mislim, možete i zaključiti, ali u principu ta hrvatska verzija aplikacije jedinstvena u svijetu, znači Pričalica se zove i to je aplikacija koja priča najljepše bajke i priče djeci. I sad, osim što tu imate određene funkcionalnosti gdje imate klasike, svjetske klasike, imate priče cijeloga svijeta, originalne priče koje sam ja pričao, priče za najmanje, imate opcije gdje možete puštati priče po redoslijedu kojem želite,
favorit staviti s uspavankom na kraju, bez uspavanke, dakle, to su sad razne opcije, ponavljanje priče u beskonačno, znači to su ona neke funkcionalnosti koje već u tom segmentu nema takvih aplikacija gotovo nijedne. I onda dolazimo do tog dijela, to je personalizacija, znači to je doslovno, imaš parametre gdje možeš unijeti ime svog djeteta i još neke parametre i onda aplikacija priča priču sa imenom tvog djeteta, znači isključivo za tvoje dijete. Dakle, ime djeteta, ime prijateljima, mame, tate, najdržu hranu, što želim biti kad odraste, imam boja kose, boja očiju, sve ti to uneseš i onda priča samo. Već vidim nastavak, to isto samo gritty rebootovi ili horror priča, onako Da, mislim da bi tu se našla to bi već bilo, to bi već bilo ono, to Stephenu Kingu automatski. Da. Kucamo na vrata. Ne, to je specifično tržište, je vrlo je uska neka niša i to jako je onako borba da se probiješ kroz sve to, ali evo, vidit ćemo, ne. I opet naravno sve financiraš sam i nema ti, znaš, danas i fondove i ovo sve prijavljivanje, to sve kod nas, ono, može se, ali velim, na kraju se sve na to da moraš većinu toga sam, ono, znaš, ja se uvijek držim stare narodne poslovice, ako nešto hoćeš napraviti pošteno, napravi to sam. Sve stare narodne poslovice drže vodu. Pogotovo u našem sektoru. Recimo, kopo drugim jamu kopa, samo u nju padu. Uvijek bilo i bit će. Znaš, ono, ili ne znam, daj još neku. Testi sunus, testi snunus. Jedan svjedok, on jedan. Dvostruko daje, tko brzo daje. Tako, da, žuri polako. Znaš, to su sve narodne drže vodu i to je to. Put do pakla popočenje dobrim namjerama. Tako, eto, to je živa istina. To je zapravo jedan baš onako značaj koji treba malo razmisliti. Tako je. Možemo sad na malo aktualne teme. Dapače. Evo, imali smo situaciju, predsjedničin bus, autobus veliki, onaj koji ima u biti volan na krivoj strani, desnoj strani, ili možda to prava strana, je udario u osobni automobil u kojem su bili majke i djete. I pobjegao. Čuo sam da je pobjegao. A kako bigneš s autobusom? Znaš, s motorom lako pobjegao, kako s autobusom zbjegao? Prvo onako rikverc, pa se okrene. Stavio je. I sad su se stavio razne polemike nastale oko toga. Mislim, za imidž predsjednice, bilo kakve po mojem mišljenju priče... Ona još ima imidž kakav čekaj, ne smemo skakati. Don't jump to conclusions, vidi. Prvo, mi uopće ne znamo u kojem dijelu busa je u tom trenutku bila predsjednica. To je broj jedan. Mi ne znamo šta je predsjednica u tom trenutku. Možda ona spavala. Krivo sam me shvatio. Ja velim, ako ona razmišlja o svom predsjedničkoj kampanji, onda definitivno što je trebala praviti. Taj tren se treba autobus zaustaviti, izići van, poslati svoj anturaž, vidjeti da li sve u redu s gospođom, ispričat se, tam se s njom mogla poslikati. A to ti kažem, možda je spala, možda nije znao. Možda je to bio totalno skroz lagani okrzanac, a napravili su mediji. Pazi, ako znamo medije, onda je moguće, recimo, nije, pazi da se razumijem, nije da branim predsjednicu, nemojte me krivo shvatiti. Ali stvarno, evo, moja sad pretpostavka, jer znam kako mediji kod nas funkcioniraju i svugdje, to je osnovno tako. Svi smo clickbait, to je danas stvarnost. Možda je stvarno, znači, bio samo neki okrzanac, predsjednica možda nije ni skužila, razumiješ, ovo je produžio, isto nije možda skužila, a ovi su odmah zvali medije i napravila se halabuka oko toga, a možda ništa nije, možda uopće nije bilo, kužiš. A sad mi ne znamo šta je bilo, nismo bili tamo, moguće, to je uvijek problem. Ali mogla je to bolje iskoristiti, to je mogla biti vrhunska. I na kraju je ona rekla, nakon što se to sve saznalo, ipak je nešto izišla priča da su oni to skužili, da su lupili, a nisu reagirali, jer je kao bila izjava da ne mogu oni sad zaustaviti kolonu jer je to štićena kolona, mislim to je bus predsjednice koja je na predsjedničkoj kampanji, mogu se kolona zaustaviti, to je po meni totalna bezezarija. A povor svega toga onda je predsjednica rekla da će poslati nekog izaslanika da ode tam nju posjetiti ovu gospođu i dijete. Što je... I dati joj novce. Potpuni promašaj cijeli, znači predsjednica je taj trend trebala reći da ostavljamo se tu radimo kampanju, udari, jesi ti siguran da želiš da mi pričamo o predsjednici? Pa mi smo tu bili... Stalno pričamo, zato je da veći podcasti po 3 znaš šta, to je tema... To je politički amaterizam u Hrvatskoj. Druga stvar,
Da li je on produkt toga što su naši birači boomersi, ono, teški, znači oni su boomeri prije što je nastao taj pojam koji je danas na internetu, makar je to, taj pojam je izišao iz generacije boomera, ali... Ja mislim, to je veze s boomerima, to je veze s nečim drugim. To je ono, znači, ljudi vole Kolindu, ljudi vole Kolakušića, ljudi vole... Vidi, rekao je Vedran struka, znači PR stručnjak, marketing i tako dalje. Kolinda, onog trenutka kad je bila na svjetskom prvenstvu, kad je ono ušla, kad smo se svi zgražali, kad je bila na onoj kiši sa Macronom i kad je tamo grla i plakala, ona je tog trenutka osvojila ponovni mandat. Kraj priče. Osobno ne bi volio, da su tad bili predsjednički izbori, ona bi taj mandat osvojila kod Šale. Kod Šale. Ona bi, znači, u prvom krugu. Ali činjenica je da sve da je to bio nekakav fender bender, teško da ga baš nitko nije mogao osjetiti ako je to nije bilo, ako je taj bus bio pun, to nije bio samo vozač, to nije samo... To je fender bender. Ne, ovo je fender bender. Skoro. Znači nije samo vozač bio pa da si je mogao dozvoliti, da mu se mogao dogoditi trenutak da omane. Znači to je bilo više ljudi koji sigurno su, barem nekoliko osoba je to moglo ili moralo utvrditi, životno i logično je naime da se tako dogodi. To je jedna stvar i druga stvar, ovo što je Igor zapravo rekao, ona je produžila na novi predizborni skup. Sa PR strane, čak i možemo reći da li, ako je protokolarno sve bilo po PS-u, sa PR strane to je jako zapravo jedan loša poruka koja se time poslala, jer je zapravo time rekla da ona ne doživljava malog čovjeka oko sebe, mislim... Cijelo vrijeme govori o tome, a zapravo kad je dogodila situacija, zapravo je totalno... Ne kažem ja da ona sad, mislim, to je situacija u kojoj, kako to kreneš, ljudi koji ju ne vole će koristiti, ona sve da je istala i da se išla slikat sa njima, politički oponenti bi joj to uzeli za zlo. Naravno, iće naći. Da, ali ne bi politički oponenti bi uzeli, ali ne bi omć. Ali omć ne bi. Čovjek bi je pljeskao. Ja mislim, ja tu ne govorim, mislim, to što ja njoj govorim da je ona trebala napraviti bi bilo njoj dobra stvar, ne? Ja ne bi za nju glasao, neću za nju glasati, dapače, ona mi je totalno antipatična, ali za nju je bilo to bolje. Ali to, mislim, u našoj političkoj sceni su politički totalni diletanti što se tiče PR-a. Neko je negdje napisao, zar su ovo 3 najbolja kandidata koje je Hrvatska mogla iznjedriti? Pa ne, ali gledaj, evo čisti dokaz da je Jan Pernar koji je onak sajko pojava, bez zname bio je tu i on zna šta ja mislim o njemu. Sam rekao to. Nije skoro. U četu. Ja rekao, ja ti s mene... Mene samo jedno muči koliko on svjestan da je on tako pojava. Da li on to svjesno radi? Ja mislim da baš ne, ali... On je za njih sve doktor stručnjak marketinga i PR-a. Isto koji Milan Bandić. Evo recimo Milan Bandić je znači da se to Bandiću... Koji je Milan Bandić? Jurića ili... Ne, onaj... Originalni ili... On je prvi. On je prvi. Proto Milan Bandić. Znači, on je, ja ga ne mogu smisliti, ali on bi u tom slučaju izišao van, ljubio tam sve, vadio to dijete iz auta, vikao na vozače. Jebemo mate. Kak to voziš? Sve gospođe zagrlio tamo, sliko bi se svima. Deložirao ekipu, Rečao da će proširiti cestu 6 puta, napravio cijeli show, cijelo selo bi tam glasalo za njega. Bacio se na pod, blokirao promet. Tako. Odmah sve zvao policiju, on će odmah i platiti štetu. Če, koliko su ga sad puta iznijeli iz Sabora? Koji je li broj neko koliko su ga puta? Pričamo o Pernara. Pa, mislim da je prestalo se borati. Mislim da bi sam Pernar. Sad je shvatio da više nema smisla, da je prvi put, drugi put još ajde, ali... Trebali smo na kraju podcasta se dogovoriti s njim da ga iznesemo van. Da. To bi bilo I sliku onda onako, kako ga... Sad je Mareković u komnetaru stavio kao tačke, da će ga na taj način sad već furati. Ali moram vam reći, pratim kampanju sa zanimanjem i došao sam do jednog zaključka, znam da je sulud, da je totalno pomaknut, ali ja vam smatram ovako, da u Hrvatskoj postoji samo zapravo 2 mogućnosti. Jedna mogućnost je revolucija, a to se nikad neće dogoditi. Mislim da je vrijeme revolucije apsolutno prošlo. Francuska je valjda bila zadnja ili ne znam koja je još bila nakon nje.
Revolucionari su se predobro uhljebili da bi... Da, tako da revolucija se neće dogoditi, odnosno može se dogoditi eventualno neka tehnološko-znanstvena, ali to je pitanje kakva i u kojem smjeru bi to išlo, šta bi se točno od toga proizvalo. To će se dogoditi. Da, ali to je pitanje kako će izgledati. A druga stvar, što bi mogli napraviti, je dakle neka vrsta demokratske diktature. Je li to uopće moguće? Mislim, je oksimoron. I zašto to govorim? Zato što mislim da Kolakušić ide malo u tom smjeru. Sad, ja ne bih volio da on ode skroz u neku tu potpunu diktaturu, iako malo mi je, on je ruban, mislim, da se razumijemo. Ali s druge strane si mislim, ok, ali šta imamo? Onda i dalje imamo status quo, i dalje imamo Milanović, i dalje imamo Kolinov, i dalje imamo HDZ, SDP, i dalje opet se ništa neće dogoditi, revolucija se neće dogoditi, dakle, razmišljam si zašto ne čovječe proba s njim, koliko god je lud, možda se nešto razmrda, možda griješim, ne znam. Ja sam ti rekao što mislim o tome. Ti misliš da... Ko je toliko vezan na javni sektor, ko ne bude ništa razmrdao, ali dobro. Ali zašto misliš da je vezan, kako misliš da je vezan? Sudac je. Pa dobro, sudac je, ali sad je ušao u kampanju političku, kakve veze ima što je... Pa nema veze, ali ipak mislim da... Aha, misliš da vuče neke dugove ljudima... Mislim da sumnjam da bilo ko je toliko vezan... U Hrvatskoj ne može doći do takvih pozicija bez da nema nekog za sebe. Ja ako osoba koja par godina tek radi u javnom sektoru, to vidim, ne možeš... Dobro, sad ću prestati s pričati. Druga stvar je u tome što... Znači, u Hrvatskoj postoji taj jedan balans snaga donekle između HDZ-a, SDP-a, još nekih malih stranaka, lokalnih jedinica i tako dalje, koji neće dopustiti takvo prevrtanje. Oni do sad sve što je obećao napraviti, pazi, gle, kužim kaj hoćeš reći, čovjek je stavio mjesto suca, otišao je u Europarlament, rekao je osvojit ću izbore predsjedničke, ako osvojim predsjedničke izbore, ići ću na parlamentarne, treba mi 76 ruku, znači ne, ništa ono most, pola 20 ruku, pa ćemo mi malo neke se tam kilavit, ili sve ili ništa, ili napravit ću do kraja diktaturu, ja neću to izgovoriti. To je diktatura, jer on zapravo... Ali gledaj, ja nekako mislim da će on to sudački hladnokrvno, ali jebote, čovjek je rekao na javnoj televiziji da bi otpustio 100.000 ovoga... Osim što neće. Dobro, ali to niko nikad nije ni izjavio, jebote, kužiš. Da, ali ne može on da ti otpustiš 100.000 ljudi iz javnog sektora, on bi ih otpustio preko noći. 350.000 ljudi će ti stati na ulicu. Da, on bi ih preko noći i onda on neće moći ništa. Čekaj, ti zaista misliš da će kod nas 300 ljudi izaći na ulicu? Ne, ako ti otpustiš 100.000 ljudi iz javnog sektora, 300.000 ljudi će ti izići na ulicu, onda će izići oni. Pa dobro, nećeš mi instant otpustiti, mic po mic. Ne, on je rekao odmah. A dobro, ajde, to možda je pretjerao, Gledaj, šta, činjenica da ne možeš u javni sektor niš dirat, učitelji su digli prosvjed, imali su puno disidenta među svima, znači imali su puno učitelja koji se nije slagalo s njima, oni su digli prosvjed i blokirali su zemlju praktički, ucijenili su zemlju. Da ti otpustiš 100.000 ljudi iz javnog sektora, znaš ti da svaki jebeni ured ima svoj sindikat i svoje sindikalne vođe koji samo čekaju priliku da se dignu na noge i naprave kontraefekt. Znači to bi bio scenarij ko recimo s Oreškovićem, gdje bi Orešković je pokušao nešto promijeniti, ovi su mislili da je on HDZ je mislio da je njihov igrač, njihov pijun. Ma ne, mislim, ta situacija s tim drmanjem zapravo smo vidjeli kako izgleda kod Mosta, kad je Most. Ne, to je preslabo i i moraš imati jednostavno, znači Hrvatskoj nema dovoljno biti mala količina ljudi u Hrvatskoj bira stranke koje vladaju. Ti ljudi svi su ovisni o javnom sektoru, ovisni su o politici. Politika njima daje posao, novac, benefite i ostale stvari. Ti kad bi mogao angažirati ostatak zemlje da glasa, onaj produktivni dio Hrvatske da glasa, onda bi se stvari promijenile. Sad, ne možeš ići s jednom platformom, Kolakušić je, ne znam ko je to jako dobro izjavio, to je neko pričao ovdje, mislim možda čak ovdje da su biti njegovi glasači kao val, jedan koji, jednostavno to su ljudi koji do sad su pili pivu i psovali su državu i HDZ i SDP i sve, i sad su se oni digli, ali će vrlo brzo taj val splasnut. To sigurno, pa to se dogodilo sa Živim zidom. Da, se njima to događa zato što su koherentnu politiku dugoročno građenu. Mislim, Hrvatska je vrlo jednostavno može samo kopirati, imamo najuspješniju zemlju koja je daleko imala loše Slovenija. Ne, mislim, mi kažemo Estonija. Da, Estonija.
koja je imala daleko lošiju startnu poziciju od nas, a baš je radila sve suprotno od nas. I onak, znači dugoročni long term, znači ako hoćeš promjene, ja ne vjerujem na jednoj političkoj opciji koja kaže da ću za 5 godina jednom mandatu nešto riješiti. Ali kako bi rekao, a opet se vraćamo to, samo kritiziramo, ali koje je onda rješenje? Da, ali znaš kaj ti je problem? Šta je onda? Ajmo, samo još jedan dio kritike, znači svi ti buntovni, recimo Živi zid, pa i Most u jednoj dosta velikoj mjeri, pa i evo Kolakušić sad. Svi oni nude, ne nude lijek za sadašnje stanje, oni ne nude rješenja, oni samo nude kako da se simptomi riješe. Znači oni doslovno gledaju skidanje temperature, ali ne gledaju kako će oni istjerati bakteriju ili taj karcinom iz cijelog tog sustava. Jer Kolakušić sam kaže, otpustit će 100 ljudi iz javnog sektora. Što je sve super neokrasno, ali to efektno znači da će tih 100.000 ljudi skupa sa njihovim familijama doista završiti na ulici. Sad neki na ulici figurativno i na ulici u smislu da će ti blokirati pola Zagreba. To je jedna stvar. I ti buntovni glasovi, svi oni žele jebat majku ovom sustavu, žele da se HDZ i SDP maknu sa vlasti. Niko od njih ne postavlja pitanje što nakon toga. Niko od njih ti neće recimo na opciju u smislu dosta njih je buntovnih i u javnom sektoru. Ne? Imaš ti isto kritičnu masu ljudi u javnom sektoru koja poteže za 80% ostalih uhljeba. Ne? Još i koji drže u biti cijeli javni sektor na nogama. Jer ruku na srce, nije možda 80, ali bar 60% javnog sektora ne radi ništa. To je onaj produktivni javni sektor. Znači imaš 30% javnog sektora koji radi, imaš 30% javnog sektora koji ne radi, ali ne smeta, i imaš 30% javnog sektora koji ne radi i smeta. Da, ti sad da makneš bar ovih prvih 30%, već si spasio cijelu zemlju. Ne? Ali to ne možeš napraviti odjednom i to ne možeš napraviti preko noći. Ali ja sam uvijek razmišljao točno o tome, da li se može napraviti nekakav model? Shvaćaš? Model otpuštanja ljudi, ali znači ne da ga baciš na cestu, nego da, ne znam, da se nekako uklopi u društvo i u tržište kao tako, da mu se da... Puštaš da ti ljudi idu u mirovinu i ne znam... Ne znam, on ima to i to zvanje, razumiješ, da ga se negdje ubaci na tržište. Evo, vrlo jednostavno. Koliko je moguće? Ovako uvedeš, obustaviš fiskalizaciju, kažeš da, na primjer, do recimo neke prosječne hrvatske plaće sva mjesečna primanja ne možeš prijavljivati na porez. Porez na dohodak možeš skoro pa ukinut, ako napraviš neko restrukturiranje unutar proračuna, to se radi o nekih 13 milijardi kuna prihoda iz poreza na dohodak. Kad bi ukinuo porez na dohodak, to bi značilo 13 milijardi kuna u džepovima građana, što bi se prelilo u PDV, i onda tu jednostavno razliku samo možeš prebaciti na PDV. Kako to zvuči jednostavno? Ali stvari su jednostavne, pa bili još on je bio tu pričao. Pa evo, pa i koliko žiš gore su stvari jednostavne. Da, ali ne, te neke stvari su jednostavne, ali to nisu koraci otpuštiti 100.000 ljudi. Onda možeš reći, mi smo stvorili klimu u kojoj ti možeš startati svoj posao, zaraditi, raditi i tak dalje. Nećemo te mučiti papirologijom, nećemo te mučiti s ovim onim, svako može biti slobodni obrtnik bez jakvih papira, ti možeš zarađivati recimo 7-8 tisuća kuna, ne moraš ništa prijaviti do 7 tisuća kuna mjesečno, hvala lijepo i doviđenja, sam si uplaćuj zdravstveno i mirovinsko kako god želiš, na koji god način hoćeš, i to je to. Vrlo jednostavno. U toj situaciji ti imaš hrpu ljudi koja bi ti počela startati unutar 3-4 godine, bi ti već vidio pozitivan net efekt i mogu bi otpuštati ljude iz javnog sektora i reći, gle, ljudi moji, ljudi se snalaze, gospodarstvo ide naprijed. Znači, da, ali vi možete se samo zaposliti, imate mogućnosti, imate beneficije. I na kraju krajeva vjerojatno ćeš i bolje zarađivati nego u javnom sektoru. I već si tu otpustio 30%. Samo ono što se jako brinem u tim situacijama, zato što je Hrvatska se smatra da ima korupciju od uzgore koja ide prema dolje. Ne, Hrvatska ima problem korupcije koja je od uzdole koja ide prema gore. Ti imaš veliki taj problem srednjeg sloja koji ti je, znači to su ti oni birokrati, voditelji, mali direktori i to sve, odjeli mali, to ti je korupcija najveća. Tu ti je sve, svaki spremreža sa svakim, svaki ima zaslugu od nekog, svaki stopira nešto i to ti doslovno radi. I svi su umočeni tamo. Da, i ti ne možeš tu sad, ja bi išao reći, morate otpustiti 30% najneefikasnijih ljudi. Oni će ti otpustiti ove najefikasnije jer su imali konkurencije. Znači, taj tren će ti izletiti najefikasniji ljudi. Kako to odrediti? Da, tu bi sad trebao imati neke neovisne analize i to ti je, znači, tu bi se jako puno ljudi koji imaju premrežene interese, male premrežene interese, kužiš. I to bi ti bili, znači, kad bi se to sve izišlo na vidjelo,
doslovno trebao bi angažirati sve okolne zemlje da ti posude svoje sudove, da se to naći. Jer tu ima toliko svinjarija to. Znaš kako ja uvijek kažem, nekad ne moraš doći do direktora, nekad ti je dovoljan portir da riješiš stvari. Veliki problem ta srednja razina korupcije, doslovno to koruptivno tkivo ti ide od sredine prema gore i dolje. Ono je najjače u toj sredini. Znači to su ti referenti, voditelji i to, tu ti je to ti se ne znam, ovaj je uzeo ovo, ovaj je uzeo lat, ovaj krade u lat, ovaj se žice krao, ovaj 500-600 kuna krivo obračunao plaću, on pa se stavio u džep. Ovo si promisli. Kvasa priče da nam nema spasa. To imaš, ali da što ti problem, opet imaš naspram toga imaš ovaj produktivni sektor koji ti je doslovno ta produktivni dio Hrvatske koji radi, muči se i psuje mater ovima koji... 1/3 vuče praktički. Da, i to je neodrživo. To je taj dio, znači onda imaš van javnog sektora, opet imaš taj jedan dio koji radi i zarađuje, ali opet u njemu problem što imaš opet hrpu od njega, u hrvatskom poduzetništvu imaš hrpu poduzetnika koji su naslonjeni na državu i korumpirani, znači kojima uopće ne odgovara ni smanjenje poreza zapravo, ni smanjenje nameta, ni smanjenje države. Ali tom se radi, to je ono što ja stalno govorim, znači stvar je zapravo naš mentaliteta, to isto niko ne govori. Danas je najnormalnije, gdje god dođeš, najnormalnije budemo prek veze, budemo prek reda, daj mi riješi ovo. Pazi, i ja sam ušao, kako bi rekao, ja sam u tom i ti ne možeš to izbjeći, nama je korupcija u mentalnom sklopu. Zato ja mislim da treba za Bandića glasati. Korumpirani smo na sve moguće načine, nek pokaže neko ko... Dobro, evo, hvala Bogu, ja neko možda jednostavno trebamo prihvatiti korupciju. Zato treba za Jurića glasati, čovjek govori kako je. Da, mislim, gle, to je sve. Podijelio već fotelje, ja sam ga zvao, rekao daj me neku fotelju, kaže nema sve podijeljeno. To će ti neko fotelje da ga nazvati. Ovdje treba još sad dijeliti fotelju, tek nakon izbora je sve podijeljeno. Ali imaš u Ikei samo rekao fotelja pa da riješimo neke. Da, ne, to je bilo bi zanimljivo da Juričan ostvari tu neku stvar, makar ja imam svog kandidata za kojeg... Nemoj sad reći. Neću, nije bitno kom se radi, radi se o Dejanu Kovaču, ali realno mislim, s obzirom na situaciju u Hrvatskoj, nismo mi za to. Mi imamo isto jedan veliki problem tog malog građanstva, jer je, evo ti, svi uspješni Hrvati su doslovno popljuvani kod nas. Imaš Lovetić je doslovno istjeran iz Hrvatske. Ja znam kako sve to funkcionira. To je sistem napravi, to je sistem, taj naš projekt. Da, ali to je od najnižih razina do najviših, recimo, mi smo ti, znači opet 50 put pričam ovu priču u podcastu, svakom gostu kad se to dotaknem ispričam. Pazi ovo, mali grad, Koprivnica, bio je to prije kao dom JNA, to je pretvoreno u dom mladih i sad su ti tu bile razne organizacije, udruge itd. Među ostalima mi klinci bendovi smo tad dobili doslovno najgoru rupu dolje, evo svirajte tu imate probe. Mi smo se tamo organizirali, imali probe 1 godinu, 2, u međuvremenu se taj dom obnovio. I sad bila je velika dvorana i oni su odlučili budemo mi napravili koncert i budemo mi predstavili šta je sve dom radio zadnjih 2 godine. Nijedan bend koji je radio iz Koprivnice u tom domu mladih svirao nije bio pozvan, nego je draga gospođa koja vodi čudom neke dječje udruge i udruge mladih, a ujedno je i zastupnica bila u gradskom vijeću, je pozvala bendove iz okolnih gradova, neke mlade koji su tam svirali, a nas uopće nisu htjeli, rekli su da mi nismo reprezenti dobro. Mislim, to je ta razina koju što ali vidi šta je fascinantno. Ti imaš naš sustav koji je takav kakav je u totalnom rasulu i sad gledaj, naši ljudi kad odu van, kad odu drugi sustav, uređen sustav, funkcioniraju savršeno. Nema boljih radnika, nema pametnih, nema inteligentnih, nema kreativnih, vjeruj mi, u top smo, vani smo hvaljeni svugdje. Jer nije to fascinantno, ali pazi, a iz druge strane, kad dođu stranci kod nas, ne znam koliko znate, ali meni su pričali ljudi, igrom slučaja, kaže došli Austrijanci kod nas, Austrijanci pazi, i kaže dođe meni u neka javna uprava, kaže, pa da, jel možemo nekako to dogovoriti, znaš, jel možemo, gledaj, ne vjeruje, kužiš, oni se prebace na naš sistem. Jer može vjerovati jedan Austrijanac, jer on dođe ovdje, on zna da ovdje to kod nas to tako, ajmo se dogovoriti, gledaj, daj evo ti tu ovo, jer možemo ovo malo preko reda. Mi nismo ni svjesni, ali mi već izvozimo ovu svoju korupciju. Pa mi izvozimo, evo meni friend kaže u Londonu, Croatian way of life. Kaže meni friend u Londonu, ne sam reći koji, ne smo na engleskom pričati, da ovi ne. Kaže mi njemu kako ti prijaviš gore kao porez i to, kaže pa na kraju godine imaš prijavu poreza,
I rekao, kako prijaviš, kao koliko? Kaže, no ništa, ja ti pogledam koliko imam na računu i ja puknem cifru. Rekao, kako to misliš? Pa ne znam, sad imam 300-400 funti i ja napišem 200 funti poreza kao da im platim. Rekao, kako to misliš? Pa niš, pa to koliko napišeš, toliko platiš. A koliko realno kao, pa realno bi možda treba platiti 3-4 tisuće funti poreza. I rekao, kako možeš? Pa tako, oni ti kao vjeruju, ti njima to pošalje. Znači, ono rekao, ne znaju oni kakvi, oni, ne znaju oni šta su Balkanci. Čovjek je došao ovdje, ono, mislim, čovjek je došao ovdje. To ti isto kao mi u Austriji kad smo se švercali na ski pasu. Niko nas ne gleda, ali Austrijanci ne misle da mu se neko švercao na fucking ski pasu, kužiš. Evo si nas Balkanaca, kužiš. Ali istovremeno zato imaš ti firme gdje lik je prevario totalno ono, sve žive i nežive dobavljače i kooperante. Vlasnik firme je Švabo. Švabo došao ovdje, ne može varati u Njemačkoj, nego je došao ovdje jer zna di može, da, to ti je ja. Da, to je kombinacija kulture i okoline. Puno je faktora, da. I sustava i tak dalje. Sat i 25 minuta smo već. Dobri smo, inače obično nam je ne i sat i 15 minuta, nam je ne idi vrh, raspričali smo se jako, možemo lagano onda i zatvoriti ovaj podcast. Hvala vam puno što ste nas gledali, evo bio je malo drugačiji podcast, jako mi je bilo lijepo, ne znam kako je bilo ostalima. Biće i češće ovakvih, vjerujte. Da, bili smo onak malo ozbiljni zadnjih par podcasta, imali smo neke goste koji su bili vrlo etablirani. Sad smo dobili malo jedan drugčiji format, nadam se da ste uživali. Slušajte nas, gledajte nas, pratite nas na SoundCloudu, recite što vam se svidlo, što vam se nije svidlo. Ono malo zvonce dolje, naravno nakon što ste se pretplatili. Isto kliknite tako da budete obavješteni kad dođe koji podcast. Preporučite nas svima, pogotovo onima koji se ne slažu s nama i eto, to je to. Vidimo se opet sljedeći put. Bok!